Ayabari mnonga omurebe wito mukundwa wa Tayari West Television abo kubasagumiza muno reba buhereza bwito butarumwe namwe obugenderire kugira ngo bukuseho ebirungi nebisya kuruga umyanga butarumwe namwe ahinde gambere ebinyemerire omucyaro ibasyo nikishangwa omure Highland Ward omuri Muhanga Town Council kandaga nugo amaka go mugenzi Reverend Canon Stanley Mateka owabasa kubana azikwa erizoba omumakageye agampaha. Reverend Canon Stanley Mateka akakora honko muhandichi wobureberezi obwa Kigezi Jete Diocese of Kigezi yabaho dini wa Cathedral ya St Peter's Cathedral Rugarama yakoranka Archdeacon omuza archdeaconries nyingi zitari zimwe na zimwe bitkanda katandika okuhereza nko muherezo mu kanisa emyaka yenyuma ho munonga abitukanda basekwa na ruga omagaragensi ijoba rya Sande omukasheshe kare munonga hanyuma yo kumarobwire bwinji ari kuteganisibwa endwara ya kansa yo mu miro Jete cancer of the esophagus hamwe na nendware zindi eziri kuteganisa abantu bakuzira abo kuba umugenzi Reverend Canon Stanley Mateka afira ine myaka 9 y'obukuru ogu yagambwa ho munonga omukumushendekereza omu service yakorerwa St Andrews Nyabirerema Church of Uganda kandi yabeyebembirwe Bishop wobureberezi obwa Kigezi Right Reverend Gadi Akanjuna bamugamba ho munonga omugenzi Mateka nko mushija okozire byona ebyabire nabasa omumanige kureba ngo yahereza ruhanga kandi obuyabirakiri omuhereza we kanisa nangwa no buyabire ya retiringire akagumiza muna akorora ruhanga ebyo kutangaza ngo translation affiliated it presupposes nichoreka ngalobundi okufa haba hali okufaje ntibaso ngalobundi okufa kubi kandi haba heire ekijumo omulimi lwaitu ekiri kusasa munonga ekijumo kirukaruka yobubi n'omuntu kulebagira ati kafe omugenzi Mateka twareba nasimwa munonga nabebembezi ba government omuri yabyo haba muno butumwa obwashomwa obwa Right Honorable owabireho Prime Minister w'Ihangeri ari kumanywa nka Dr. Ruhakana Rugunda owayorekangu omugenzi Mateka abirarye nshingi mpango omukanisa hamwe na nentunguka yecyanga echa Kigezi Rugondo with Bishop Akanjuka, the people and the Diocese of Kigezi for losing Reverend Mateka, the great servant of God. Twareba butumwa kuruga omukanisa ya Uganda kandi obwahebwayo okuruga owa Archbishop we kanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugaru obutumwa bwashomwa Bishop wobureberezi bwa Kigezi God Akanjuna was saddened by the death of our friend Father Minister Reverend Canon Mateka. However, we thank God for his contribution in God's kingdom. I pray that God comforts with you his words from St. John chapter 14 verse 6. Kandi twareba aba family bari koreka ngo omugenzi Mateka abire ari enchinji munonga omukayeye bayoreka ngo akabakuza kurungi okukira munonga abana be bari koreka ngo akaboreka omuhanda ogwedini ogushyikire kandi abinjo murubo babasa no kushoma kutunga nemirimo mirungi habwo kurugirira oku ishebo yabire naba guiding ari ngashari kubatwaza umwako kwakina na leta byemyaka 21 iya masira kwireke fresh Kabukutanga akaba ari umuntu ora general history cyane myaka 21 y'imara y'pressure atase complication yone so abonye bitweka kumusimbira discipline aramanyangu ari kugenda cyareshara yiyashe no musasi boge ngo ari kushano ubwire bwe wakire okorere bari kureba hare ari kureba kugenda ari kushaba mwe kushara ukabona ko habugwire tiyakwataho konga kugira munonga bayiro mu bugwire ezo shara zagira shara imboga n'imitwe abira yitwara shara itwe nka Tayari West Television nitwenda kwendeza omugenzi Mateka ecumuro kirungi kiruhanga ya mutebekanisize ndi job namanya apuli hamwe na munywani wanje Jimmy Emmanuel oli aha kamera hanu ya Omuroro Kiga district.